Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harayde en kabirede bawa zirode en faditi imam ben sinati khutba on wade mo ka lawol kisal haray musbe julbe don tora haray hebi lawol jentitobe tawata jongode na sanga ka wawata tawde ko wabutu mun juma amma menen wombe ka abtele ngabdu de l'ouest ga on haray no mettani men menen andi ko andi fere men jewo tama jonno haray no wombe jewo ben be way partage be demo ka ami be modon ben tawabe wawa hendade mon ne wori
الحمد لله القائل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل شؤوننا فيما قل منها أو كثر، وأوصيكم بالتأكيد أن نتقي الله جل وعلا في أولادنا وفي نسائنا وفي إخواننا، فإنهم أمانات على أعناقنا، فهم سبب لدخول الجنة إذا استوفينا الحقوق، كما أنهم قد يكونون سببا لدخول النار إذا حرموا من حقوقهم وظلموا فيها. فقد فرض الله الفرائض يعني المواريث لينال كل واحد منهم حقه ولا يحرم أحد منها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فعبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بصيغة الأمر ليدل على الوجوب، فهي أي علم المواريث علم يدرس على علمائه، يجب الاعتماد عليهم، فلا تقسم التركة كما يحب المورث أو يسلط عليه أحد الإخوة أو إحدى النساء كما يحبون، ويحرم باقي الورثة كما هو الظاهر في مجتمعنا. يتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniiɗo lanɗo bajjo, handuɗo e reweede yette, handuɗo e wootinɗinneede, harmuɗo yeddugol, harmuɗo kafudugol. hiɗen qirro ko kanko woni Allah gooto taguɗo en mara Allah goɗɗo goo si wonaa kanko. hiɗen seedano nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaaɗo Allah, ko nulaaɗo Allah, ko suɓaaɗo suuta neliraa giggol e hoolaare. hiɗen seedo o yottinno, o laɓɓini, o feññini, o acci en e hoore laawol hentiingol jalbungol, jemma maggol e ñalorma maggol no fota hentaade. ko mo faalanaaka hoore mo moƴƴere tawi Allah no muuyanimo kadi majjere, ko on ɗon silatangol laawol ɗon accitangol jokka laawoy goo. en torki Allah yo Allah tabintingon e hoore ngol laawol ɗon. en yetti Allah ko kanko wi'i ka deftere makko, worɓe ɓen no mari geɓal e ko mawɓe maɓɓe ɓen acci yumma maɓɓe e ɓen maɓɓe ma siɓɓe maɓɓe hiɓɓondiraaɓe ka enɗan, hiɓe jogii jawdi e ɓeeɗo no jogii geɓal e ndin jawdi. sonnaɓɓen kadi no mari geɓal ko tawata ko yumma maɓɓe e ɓen maɓɓe maayi acciri ɓaawo, ma ɗum ko siɓɓe maɓɓe hiɓɓondiraaɓe mahara ko modi maɓɓe maayi acciri jawdi ɓaawo. ɓeeɗo no jogii geɓal ngal kadi ko farlaangal, ko eɓɓaangal, ko happaangal. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo juule o nelaaɗo meɗen, juula e sahabaɓe makko ɓen, juula e kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan Allah taw hara ko diina ɗon jokkuɗen. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, ande l'islam o no hittini fi jawdi, fi yo ndi fagge,
fiyo ndi mare hara ndi bonnaka fiyo ndi waɗe ka hani waɗede ɗon ko waɗi ko e hoore jawdi ndin Allah waɗi yo gurdan ɗan daroɗan tabita tawa no newi jawdi ndin wona ko bonnete ko ɗum waɗi no jeeya e piiji 5 ɗi tawata l'islam ari fi hiwgol ɗi fiwata ɗi bonu wata ɗi yeebo jawdi ndin woni jowa ɓum ɗum ad-daruratul khams ɗi gastake e ɓaawa mum ɗin 5 jawdi ndin l'islam wallini laawi ko honno jawdi ndin ɗaɓɓirte rerɗini en kadi yen ɗaɓɓu jawdi ndin yen wurnutu l'islam wallini kadi laawol si tawi jawdi ndin heɓike ko honto ndi watte l'islam on wallini laawol si on tigi maayi o acciri ndi jawdi ɓaawo ko honno ndi gerdete ko honɓe haandi hendade l'islam no hittini fi neɗɗo on ka gurdam makko e ɓaawo o maayi wona yo neɗɗo waɗu ko faala julɗo naawi o min ko ɗum mi faala ko ɗum mi watta ala haɗowolan ɗum wi'u ko ɗum Allah faala kanko e neɗaɗo makko on ɗum ɗo ala haɗowolan ɗum kono si a jokki tum min ko ɗum mi faala min mi jeeja hay gooto mi landaki hay gooto mi diitinaki hay gooto min mi tefa mi yeyna min na goɗɗo walli mi ɗaɓɓude ndi jawdi hakkitande ngala ko wowlo ton haray no lutti taw idan jawdi si tawi neɗɗo o faggike jawdi ndin Allah taw hara kono laaɓiri Allah taw hara kono dagori sina ɗum o heɓoyay ande e maapare e tampere e soñdia e tana sabu ndin jawdi ndi o faggi tawa ko woɓɓe goo ɓuri naftorde ndi sabu ko heewi kon e yimɓe ɓen koko marete kon ko ɗum ɓuri ɓe maapinde ko hon ɗum min mari ko hon ɗum mi accanta nde ɓeyngure an ko hon ɗum mi préparanta ɓe ɓiɓɓe an avenir maɓɓe yomi ɗaɓɓan ɓe teeren yomi soranoyɓe ɗum ɗo yomi waɗa ɗum ɗo yomi waɗa ɗum ɗa tawa o takkoto ɗon ɗum ɗon konko wona e maranede ɓeyngure nden wonde hara hay haajuji makko goo goɗɗi goo bona o inna ɗum ɗo mi wata rewtugol e ɗum ɗo ko ɗum ɗo tun lutti ko ɗum ɗo woni jikke on tawa no gasa ndin jawdi ndi accanɗa nden ɓeyngure ma ko ndin wonta sabu haa ɓe lanco tawa ɓe moɓondirta fayde hannde kadi no waawi tawa ko ndin ɗon wonata sabu haa heɓa bakkatuji ɗi a fagganoki ɗin an tawa ko ndin wonata haa ɗin faggore ndin ɗin bakkatuji tawa nga yaratano beere a fimatano dorogo a wattano zina no gasa ndin jawdi ɗon wona sabu haa ɓen ɓe waɗoya ɗum ɗum waɗi lanno maki neɗɗo no inna ko jawdi an ko jawdi an ko jawdi an o maki heyi ko woni jawdi ma ndin koko ñaamuɗa ɗum ɗon si tawi woni ka ɓanndu haaberu ko haani wonde ton kon no annda ka ɗum naɓete ton ɗum ɗon woni jawdi ma ɗum ko sooduɗa coñki ɓorniɗa si seekike inne ɗum ɗo hannde kadi ɓornotake ɗum ɗon kadi hayka ko lutti kon hiɗa moɓande ronoɓe sa maayi ɓe gera ko ɓe faala e ɓaawo ma ka jawdi ma tawa a wawata wadde hay hunde wallahi wonɗo ka gaburu fewjata fi jawdi mum ndin joni noon ndi jawdi ɗo so on tigi maayi o acciri ndi jawdi ɓaawo no foti haray mo prépari teren on fi wota ndi waddidir ɓeygure nden ɗon go'o fi wota ndi waɗe ka harmi ɗon ɗiɗi ɗum ko si tawi no o ne'i ɓeygure nden e hoore diina kan o andiniɓe ko diina kan taw woni aranon ɗum jawdi koko lontodiri e muɗum koko surrore kono koko ɗaɓɓire aljanna on tawa hiɓe andi ɗum hiɓe gomɗini hiɓe hooli hiɓe yiɗi Allah e nelaɗo ɓuri ko ɓe yiɗi jawdi ndin kon hiɓe yiɗanma moƴƴere e malal e daɗoygol tanaji ɗin ka lahara ɓuri ko ɓe yiɗi jawdi ndin kon ɗo si a acciri jawdi ndin ɓaawa ɗum no gasara e lorroytama moƴƴi laɗo maki bi an tatruka warasataka agniya khayru min an tatrukahum alatan yatakaffafuna nnasa a accu gorronoɓe ma ɓen haray ɓe mari accanaɓe jawdi ɓe heɓa ɗon ko ɓe fuɗɗitora ko ɓe surrora ko ɓe naftora
no ɓuri moƴƴude a bonnugol jawdi ma ndin fof accaɓe ko ɓe miskimɓe ko ɓe torotoɓe yimɓe ɓe musidɓe julɓe tedduɓe mi wasiyo on taho mi wasiyo hoore an onon kadi mi watta on ɗon wonde ko en hul Allah towuɗo o anden Allah subhanahu wa ta'ala no suti en no humpiti fiimen kala ko wowleten e kala ko waɗeten e kala ko miijiɗen e kala ko yaheten e kala ko yiɗuɗen e kala ko añuɗen Allah no andi la yakhfa alayhi shay'un hay hunde ala ko suuɗoto tawa kanko o anda ɗum o humpitaki ɗum ɗon feƴƴa o jiɓoyo ko honno ɗum ɗo feƴƴirno ɓay mi anda no feƴƴir joni tami tefta mi yeyno o waye hulgol Allah ngol ko en ɗaɓɓutu ko Allah yamiri en yen waɗu kon waɗen no wiri en waɗir noon ko o wi en waɗu kon fof ko moƴƴere wonan en ka aduna e kala ahara etoɗen anden ko Allah haɗi en o harmini tongani en kon anden wallahi ko bone woni ɗon kala ko Allah ene laaɗo wiita on waɗu haray moƴƴa accen wonki noon no wela wonki ko ki haɗa kon ahabbu shay'in ila al insani ma muniya ɓurta welde neɗɗo kon ɓurta welde wonki kin koko innata wadde haray ɗon ki jiɓike ko fi hon ɗum minirata mi waɗu ɗum idan hulen Allah accen ko haɗi kon iwtiren ɓaawo nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam ndaren ɗi haqqeji ɗi Allah fawi en etoɗen haqqe hum be jonniten kun jommu en ɓurtinen ko ɗum ɗo woni angal tooñe ko yo jon haqqe on hendo haqqe muɗum hara kadi na e hoore gere ta na e hoore ñawoore wona e hoore kippiro no jeeyaɓe Allah waɗi haqqeji e hoore men ɗin geɗalɓe men ɓen ne'ugol ɓe nedir islam dankoɓe ha ɓe mawna e hoore l'islam o e sonnaɓe men ɓen e kala siɓɓe meɗen ɓe tawata konngol meɗen no hewta ɓe ɓeeɗo no wawi wonde sabu neɗɗo on naata aljanna ɓiɓɓe ɓen e rewɓe ɓen e ne'eteɓe ɓen e danketeɓe ɓen ɓeeɗo si on tigi waɗi ko Allah wi kon fof fi maɓɓe no jorta ka Allah yaafomo piiji goɗɗi goo kono ɓe kadi no wawi wadde defude on tigi naatugol yiite goyi si o tertike no wayi wo o ne'i ɓanndu ndun tun o ne aali haqqille ɗen o ne aali ɓernde ɗen o ne aali e hoore diina ɗum no wawi kaɓen wona sabu ha on tigi naata yiite anden Allah farli ndondiji ɗin kanko farli de o waɗɗini ko kanko tigi sendi ko honno jawdi mayɗo on sendirte ko kanko tigi sendi o wi oɗo ko ɗum ɗo yeɗete oɗo ko ɗum ɗo yeɗete oɗo ko ɗum ɗo heɓata oɗo heɓata ko wona ɓeeɗo kon heɓata ɗum ɗo dagaki ka ɗum wayle changé mo Allah inni yo heɓu on enen fof haalden fotte wonde on ɗon taw heɓuye haɗa en bonni en mbal ɗum no waɗede honno mo Allah inni on ɗon heɓata ɗarɗan wiyen oɗo ronkatake jonnede oɗo ko be o heɓa ma kanko de o daro inna min mo wi mi heɓataɗo ko mayde den en yaaka justice ɗum ɗo moƴƴa nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓurowo yurmede on ɓurɗo moƴƴude on ɓurɗo andude piiji ɗin ko honno ɗi hana waɗirede o makani en alhigul fara'ida bi ahliha ɗi farillaji toɗɗaɗi ndi jawdi sendadi ɗe pecce feccaɗe jawdi mayɗo on feccere be jonne ɗum wi'aɗo yo jonne on ye si on jonnimo be geɓal mum ko happana kon woodi ko luttoyi haray ɗum ɗon fali awla rajulin zakar ɗon haray ko gorko ɓurɗo jeyde mayɗo on ɓurɗo ɓattade e mayɗo on haray ko kanko jeyi ɗen andi ka dondi no woodi ashabul furudi jomiraɓe farillaji happanaɓe Allah inna an ko nayaɓal ƴettata jawdi ni koye fecce pecce nayi ƴetta gotel woɓɓe Allah inni ko feccere woɓɓe inni Allah wi ko tataɓal ngal o ƴettata woɓɓe wi ko tataɓe ɗiɗi woɓɓe wi ko jeegaɓal woɓɓe wi ko jeertaɓal woɓɓe ko o happanali ɓe o inni joni si tawi on ardi e jomiraɓe geɓe habbe ha ɓe ƴetta geɓe mum ɗen ha gasa kala ko luttoy ɗon ko onon o ƴettay siko goto o ƴetta kanko tu siko kanko e woɓɓe wondi o ɓe senda hakkude maɓɓe li zakari mitro hadil unsayeyi détail ji mum ɗi wawata heƴude ɗo ko ɗum wasi ɓe wi ɗo
o wi ɗum ɗo ko gandal ngal nelaɗo rerɗini en yi en jangu andugol ko honno jawdi mayi ɗo sendirte ko homɓe woni jon jaɓe ɓen ko homɓe woni aasibotoɓe ɓen ko homɓe woni wirneteɓe ɓen ko homɓe woni wirnoɓe ɓen o maaki gandal l'islamu ngal fuu ko ngal ɗo attete yejjitede ngal wela andude wela kadi hutorde no fanɗi hande ka goɗɗo mayere tawa ko o julɗo siɓɓe makko ɓen tawa mo acciri jawdi ɓaawo siɓɓe makko ɓen kadi ko julɓe ɓen he ndi jawdi oɗo ko hombo hanidi hendade minen min anda ɗum ɗaɓɓitane men karama koɓe ɓen ɓay ko min julɓe sago amen koko l'islamu wi'i kon ko ɗum min watta min yahata ka justice few min yahata ka police na ka gendarmerie karama koɓe ngara inna hey oɗo ƴetta e feccere oɗo ƴetta e jeegabal o ƴetta e jeetabal o ko ɗum ɗo jeeyi o ko ɗum ɗo jeeyi no waɗede koye seeɗa ne ɓaali komin i waggol ɗum nokku goo kono ka wona e waɗirte no fanɗi ɓayle no maayede pelletti jawdi no accede pelletti woɓɓe no wullinede pelletti woɓɓe no jalde fi heɓi harale na ko ɓe hanno heɓude nam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ni o makirani en e o hadis ɗo o wi jonnite alhigu yamirore jonne wattide geɓe ɗen e jommum sigatul amre ɗum ɗo holli wonde ko yen waɗu wota en tuugino tun e faaleji woɓɓe go sende jawdi mum ndin hara ma yaali taw awa kaari an e zeynabu an e ɓiɓɓe ma ɓen ko ɗo ndu suudu ɗo aicha an e ɓiɓɓe ma ɓen ko ndu suudu ɗo khadija kañum e ɓiɓɓe mum ɓe ndu suudu to gasimin mi sendi ko ɗo haray tamo firta ɗum ɗo wona noon haniri de an faggo acca a acci jawdi acci ɓe nguure sa maayi karama ko ɓen no ga anduɓe ko honno jawdi ma ndi sendirte ɓe jonnamo be ko hani kon kamɓe ɓe bambanta oɗa e hoore oɗa ɓay oɗa na siɗɗo maɓɓe oɗa na siɗɗo maɓɓe ko bindi ɗin ko wi kon ko ɗum ɓe watta alhayyu la yu'manu hayfuhu wa zulmuhu ko heewi ko neɗɗo wurɗo fewndo ka wuuri ɗon haray fiwta o ooño o suɓo woɓɓe o acca woɓɓe ɓay ko heewi kon ka sonnaɓe haray baataɓe no woodi bootaɓe no woodi ko ɗum ɓuri heewde wakkiliɓe ɓen hara yaltintinnaali haa fof anndi kono nder ton no annda no nder ton ɓen ɗon no e jang woɓɓe yaltintinna fof o annda ko heewi kon si on tigi sendi añaaɗo on e ɓiɓɓe mum ɓen ko ɓen ɓurata fanɗude geɓal yiɗaaɗo on e ɓiɓɓe mum ɓen ko ɓen ɓurata heɓude geɓal goy ɗum ko hunde anndaade jooni noon wota tooñu hiɗa wuuri tooña kadi hay ka mayiɗaa ɗon accu jawdi ma ndin hasbeɗaandi beru ko wurɗaa kon kono accu hara sa maayi hara hasboore mari jokkaama hunde ɓay si tawi a acci sendama no haaniri noon hasboore mari hara jokkaama hannde kadi ko kamɓe hendiɓe ndi ɓen ko ɓe waɗi kon ko ɗum ɗon hara ɓe ko kamɓe nangitirte fii jawdi ndi idan wona yen waɗu faale kanko mayɗo on wona yo wasiyo o wasiyano ronowo nela sala sallam no maaki la wasiyata li warithin ronowo wasiyantake ya jogii ɓiɓɓe ɓe fof ko ronayɓe inna joni a o ɓiɗɗo an ɗo aray oɗo mi okkimo ngal otowal an ɗo simi maayi ma ndu suuduɗa ma o teren wonɗo kuriya ma teren wonɗo samataran haray on ɗum noon ko fima ko kanko ɗum noon tawa kay ko ronte kon dey haray tertude mo e muɗum fi honɗum la wasiyata li warithin si tawile on tigi waɗi ɗum ronoɓe ɓen si o maayi ronoɓe ɓen ɓe landete tawi ɓe fof ko ɓe hellifaɓe i ben mon waɗi ɗum ɗo ko toñegoy kono joni ko honno wi ɗon ko gasa ɓe fof ɓen joni min acci ɓay baba amen ɓe andi o ko ɗo wonno wonki maɓɓe ɗimmikin kono gasi menen min muñike min waɗi koɓe wi ko en accidimo e muɗum ɗon hare dagike sina ɗum ɗum ko yo ƴette jatte e juuɗe makko wattite e jawdi ronten ndin feccire no l'islam o wiri noon anden ɗo feeñi
ka communauté ji meɗen ka leydi meɗen ɗo na ɗo tun non kono mo be koko raddi ɗum wo wiyata ko ɗum ɓuri ƴanude ko woni kamen kon ɓuri en mapinde taban si cuuɗi fof sumi suudu ma ndun sumi haraɗa mapande yimɓen fof ko cuuɗi mum ɗi sumi kon kono ko ma kon attuɗa ɗanninde goy ko nder jama men on ko ɗo ɓuri mapinde taw no jawle mayɓe ɓen wona e sendirede noon wona noon no ani no mapini moƴƴi noon on yiya joni goɗɗo o maaya tawa mo acci nene goto baba goto ɓe worɓe e rewɓe himo acci ɓikkoye gokkitoyni tawa goroyno e nder makkoye so maayi nene goto makko ɓen huubo jawdi ndin minen ko jawdi nene goto amen ni min ko min ittunomo fuuta addimo ɗo ko ka an ɗo o woni ha o faggi ɗum ɗo o heɓi si debbo on jaɓali ronede ɗon o wi min mi wakkilaki on ɗo ronon mi dey ɓe inna yaltuya addorana e hunde he toñe ɓeeɗo nene goto baba goto ɓe mayɗo on ɓay tum mawɗo no mayɗo on no acci ɓiɗɗo gorko goto pet ko kum fanɗi o haysi ko wonnoɗo ka reedu ɓe mara hay hunde e jawdi makko ndi geɓal hay fus fowdo hara ko kamɓe ronoɓe fof haldi fottini okkorem ɗo okkorem bappan kaari ɗum ɗo ma baba mawɗo kaari ɗum ɗo kono yen reeni ko wona e waɗede kon ka ko heewi kon de ɓen fayɓe no janɗoya ɓe ko ɓe fillani he hari ko ɓen mo jeyno hunde kaari kono bappa mo ƴettuno ɗum fof yeeyi ma ɓen mo mawɗo ƴettuno ɗum fof yeeyi haray ko yen hulu Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah ilamu أن هناك حقوقا تتعلق بالتركة قبل قسمتها وهي أولا مؤنة تجهيز الميت غسله وكفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحافر القبر ونقله إلى المقبرة كل هذه النفقات إذا لم يتبرأ بها أحد الأقارب أو الجيران أخذت من التركة. ثانيا الديون المتعلقة بذمته من مال أو أغراض أخرى. ثالثا الديون على رهن. رابعا تنفيذ الوصية في الثلث لا غير. كما لا ميراث لغير هذا خطأ لغير ولد الفراش ولد الزنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا وصية لوارث وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر وإنه لا يحل لامرأة أن تعطي شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. وأما ولد الزنا فيرث أمه وللرجل الزاني الرمي بالحجارة. anden musidɓe julɓe tedduɓe anden no woodi haqqeji taho humiiɗi e jawdi ndimayɗo on acci ndin ko ɗin taw yaltinte ɗin haqqeji ɗon ɓe inna alhugugul mutaalligatu bi tarikatil mayiti haqqeji yowitiiɗi e jawdi mayɗo on aɗo ronoɓe arde yoɓe habbo tawa haqqe arano on e tartibu woɓɓe goo ko mu'natu tajhis mana fereji ko watte kon fi préparugol o mayɗo no jeeya e muɗum kasange on si tawi goɗɗo wakkilaki soodi kasange on parfen e cuurayi ko watte ton kon e lootowo si tawi ko yoɓinowo joddi lootowo on déplacement on rondagol mo itta sowa ka morgue ka labtane adda ka berɗe ma ittugol mo ka juulirde ka morgue ɗo naɓa mo ka berɗe si tawi déplacement on ko yoɓete ɗum asowo gabo ɗon siko yoɓinowo ɗum ɗo fop ko honto hani iwde si tawi goɗɗo waɗirali fi Allah siɓɓe makko ɓen ma weldiɓe makko ɓen ma kawtal makko ngal goɗɗo waɗali ko ka jawdi makko taw ittete ko ɗon taw ittete ɗum ɗo fereji makko ɗin fof kala ko waɗa fere fi yo o wattinoye si tawi goɗɗo waɗali fi Allah haray ko ka jawdi makko ittete waɗe si feƴƴi ɗum ɗon ko wiyete kon adduyunum taalligatu bi ayni tarika si tawi mo ñawlino ñamale tiginoyi fi ñamale ɗen kono ko tigini kon no ɗuuɗi ɓuri ñamane nden mo ƴetti 10 millions goɗɗo tiginoyi otowal ngal coggu mum tawa ko 30 millions ko yen ƴettu 10 millions ka jawdi makko naɓen jonno en o mo ñawli hetten otowal ngal 30 millions ngal watte ka jawdi si feƴƴi ɗum ko ñamale ɗe o ñawli
tawa tiginde ala e muɗum mo ñawluno goɗɗo 5 millions mo ñawluno goɗɗo 3 millions mo ñawluno goɗɗo 200 000 itten ɗon tawa yoɓen ɗin si ɗon ɗon gasi si mo wasino oyno on jonanan e kaari e hunde kaari on waɗa ka jurude kaari e hunde kaari a waɗa ɗum no hunde kaari e hunde kaari hay so o wino joni awa simi maayi on hirsanela nagge sen farli ɗum ko wasi kon fopp e ndaaray sino wawi yaltugo e tataɓal jawdi makko ndi yaltine ɗon si yaltata ko beru ko yalti ɗon wona e feƴƴi tataɓal jawdi ni sina ara ko ronoɓeɓen fopp halde fotti i ɗum ɗo ɓurti tataɓal ko o hanuno fewjide fi mum kon kono joni ko ɓurtuɗo kon en jaaɓi si ɗiɗo fopp noon ittama on tomat noon ronoɓeɓen haray ko lutti ɗon kon ko ɗum ɗon ɓe jonnete e hoore no wiruɗen noon ndaare mo ɓe toɗɗana ɓen ɓe hendo ko ɓe toɗɗana kon si luttoyi asibotoɓen ɓe hendo ɗum ɗo no jeeya ko foti e wattanede ila ɗo ko wonde ɓiɗɗo fattujo ronata taɓanno ɓe windir ɗo ni faljere no woodi e muɗum alward lil firash laysa kama katabu ɓiɗɗo ko honno heɓorta wi'e ko kaari woni o ɓiɗɗo ɗo ko kaari woni be muɗum geyngol ngol tabita ko si tawi dewgal humama hakkude gorko on e debbo on aɗo ɓiɗɗo on heɓade amma ɓiɗɗo heɓiɗo aɗo dewgal du'ede ma heɓi tawa dewgal du'aka few oɗo ɓiɗɗo o askintintake o gorko heɓinɗo debbo on o ronatamo kadi few no adopte noon kamɓe joni ka luwa maɓɓe ɓiɗɗo adoptaɗo no gasa are tokke ɗon wiya joni awa en humiɗo en noti ɗon ka l'islamu nottugol ɓiɗɗo nottata ko ni tun gasata ala koolowo hakkunde gorko on e ɓiɗɗo sina hara ko dewgal waɗano hakkunde makko e nene ɓiɗɗo on ado ɓiɗɗo on heɓade joni noon addoygol ɓiɗɗo mo heɓiriɗo ni debbo go adda ɗum ka galle ne'a wiya ko ɓiɗɗo mum ni ɗum ɗo ko hunde harmude ko waɗi waɗoyay ha o hendoyo jawdi ndi o hana hendade ɗum hino waɗede ɗum no wona ko hani ɓiɗɗo ko heɓorta ko dewgal si tawi ɗum ɓiɗɗo heɓi ke harana dewgal hara heɓinɗo ɓiɗɗo on ko foddi ko hersa e piyede kaaje aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iri lmuslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله ولي المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الله تعالى تولى بنفسه قسمة التركة فلم يترك ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما يحتم وجوبه وأخذ الحذر من الظلم أو الطغيان فيها فقال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فمن منن الله سبحانه وتعالى على عباده أن يتبادل 25 شخصا التركة 15 من الرجال وهم على 3 أنواع أولا الأصول الأب والجد ثانيا الفروع الابن ابن الابن وإن نزل ثالثا الحواشي الأخ الشقيق وابنه الأخ لأب وابنه الأخ لأم الأم الشقيق وابنه والأم لأب وابنه والمصاهرة الزوج والإتق عباد الله وترث من النساء 10 وهن الأم والبنت والزوجة والجدة من أب والجدة من أم وبنت ابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمؤتقة ففي هؤلاء الورثة نزل قوله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا e yetti allahu subhanahu wa taala ko kanko woni giɗo huloɓe mo ɓen hiɗen seedo ko kanko tun reweteɗo ala reweteɗo goɗɗo goosi wona kanko ala mo kafidi o ala nando
o ala yuridiɗo hiɗen seedo wonde nelaɗo meɗen o ko hojo meɗen ɓuuɓan gite meɗen ñentinteɗo meɗen Muhammad ibn Abdillah o ko jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah kono ko onulaɗo Allah ko suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fuu ɓurɗo teddude ka Allah e ɓiɓɓe adama ɓen fuu yo Allah juula e makko juula e sahaba makko ɓen juula e kala jokkuɗina kaɓe jokkuno kan Allah tawata ko andino on jokkuɗen allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe anden Allah ko kanko tigi dari fecci jawdi mayɗo kanko sendi inni kaari ko ɗum ɗo heɓata kaari ko ɗum ɗo heɓata hay nelaɗo makko on halfinaɗe ɗon ɗo holli wonde ɗum ko hunde mawnude goy si woni Allah ko kanko tigi sendi ha ɗum ɗon haray fotaka e wurtede few hay nelaɗo makko o accirade ko kanko sendi few ɓawo sendi o rentini noon ɓay imo andi yimɓe ɓen o rentini darotoɓe tooña ƴetta jawle aliyatima ɓay ɓe lo'i fewn ɗon ɓe wata wadde hay hunde ɓe wata defandude hoore maɓɓe ƴetta jawle ɗe ñaama ɗo yo ɓe janɗu o wi ɓe ñaamoɓe jawde aliyatima e hoore tooñe yo ɓe andu ko ɓe ñaami kadedi maɓɓe ko yiite eɓe naadoyte kadi yiite yani ko ɓe woni ñamde ɗon kon no wawi ko bara no wawi ko biredi no wawi ara ko tew kono ɓay battane mum ɗen ɓe sunniroyte sabu ɗum ɗon inna wuri hay ko ɓe woni ñamɗen kon ko yiite ngen non no ɗo ko rentingol en fi wota en tooño wota en bew wota en hollu doole fiiɗa jogii sabuuji fii yani ya hulɓini ya jogii mirin a jogii ko hulirteɗa ta ɗum defe a ñaamugol jawdi alyatima a ñaamugol jawdi ndi mayɗo ndi a jeya saafoɗa tun holla baawal henndoɗa ɗum no hulɓini de ko wattangol fondo no jaa e moƴƴere Allah e nemaji makko ɗin o waɗi ndi jawdi ko lontodirtendi o waɗi ɗo ronoɓɓen siɓɓe on tigi ɓattiɓɓen ɓay si tawi tana ari ko siɓɓe on tigi ɓen taw ɓurata tuɗade awa tono on kadi ko ɓen kadi foti attade hendade o waɗi ɗo ronoɓe ɓen telen ka worɓe hinoɓe ɗo ni ɓe yoni won 15 sen waɗi détail si tawi en waɗi jumla koɓe 10 ɗum ko baaba e soro ɗon haa ka hatto e dow ɓeɗo ronay mayɗon ɓe wiyete usul ɓe mayɗo on iwi e mum ɓen jibinɓe mayɗo on ɓen telen ka baaba si ben makko no ɗon ko ben makko haray soro makko memata si ben makko maayi no attike mo tawi soro makko no wuuri kanko noon o maayi o attike soro makko ronay ko ben makko ronayno kon ɗon ko noon hattiro e dow ton ley on kadi ɓiɓɓe on tigi worɓe ɓen ɓeɗo ronay si ɓiɗɗo gorko ala tawi on ɓiɗɗo makko gorko no jibinno ɓiɗɗo kono kanko ɓiɗɗo makko on kanko mayɗo on ɓiɗɗo makko on maayi akkidimo e tanirawo on gorko on kadi ronayno no ɓemmu ronirayno noon ɗon kadi haaka hatto e ley ɗum ɗo wiyete alfuru calɗi makko ɗin to ko bindere nden ɓe o yiwe mum ɓen ɗo ko calɗi ɗin ɗum ko iwɓe makko ɓen ɓeɗo ronay ɓe wal hawashi e gabitanji ɗin wonɓe sera ɓen no woni alhawashil gariba wal hawashil baida no woodi calɗi goo ko ɓattiɗi calɗi goo ko woɗɗitiɗi calɗi ɓattiɗi ɗin ko ɓe on tigi kafiɗi jibinɓe nene gooto mayɗo on baaba gooto gorko ma baaba gooto makko ɓe yiida nene gorko ma ɗum nene gooto makko tum ɓe yiida baaba gorko e debbo ɓeɗo fof ronay ɓiɓɓe ɓeɗo ɓiɗɗo nene gooto baaba gooto gorko mayɗo on ma ɗum baaba gooto makko ɓen ɓiɓɓe ɗon kadi ɓiɓɓe ɓen ɗon worɓe ɓen ronay ara noon gabitanji woɗɗitiɗ ɗin ɗum ko ɓe tawata mayɗo on bemmum e ɓen ɗon no kafi jibinɓe ton woɗɗitoyke ɗum ko bappiraɓe ɓen bappa nene gooto baaba gooto ɓen on tigi ma ɗum baaba gooto ɓen on tigi amma bappa nene gooto ɓen on tigi tun on no ronata o bappa nene gooto baaba e baaba gooto baaba ɓiɓɓe ɓen ɗo men kadi ronay si feƴƴi ɗon haray ko modibbo debbo on kadi ko ronowo aya on no addi walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum waladun
fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wal mu'tigu rinɗinɗo ɗo ronugol ngol ko sengo woto si tawi neɗɗo o rinɗini jiyaɗo makko on o moƴƴike makko o rinɗinimo no o gerdi wa hay jiyaɗo on sottiti o rinɗinimo si on jiyaɗo maayoyi accaronoɓe few haray rinɗinomo o ronay simo accironoɓe ƴettoɓe geɓal si ɓen ƴetti geɓal mum luttay si lutti o aray o rona kono on jiyaɗo rinɗinaɗo kañum ronata rinɗinɗo ɗum on ɗon ronugol ko sengo woto na cenɗeɗen ɗiɗino ɗum ɗo ko tenen ka worɓe amma sonnaɓɓen jumla on ko ɓe jeɗɗo tafsil on ko ɓe jeenayo yumma faatiɗo on ronay si ɓe wuuri si tawi ɓe wuura kono yumma maɓɓe no wuuri ɗum ko pati mayɗo on ɓen kadi ronay ɓeɗo woni usuluji makko ɗin pati makko ka nene e pati makko baba fof ronaymo furuji ɗin ɗum ko ɓiɗɗo makko debbo on ma ɓiɗɗo debbo ɓi ɓiɗɗo gorko ɓen ɗon kadi haaka hatto e ley ɓen kadi ronay si feƴƴe ɓen ɗon ko hawashi won ɓe gabitanji ɓattiri ɗin ɗum ko bandirawo makko nene goto baba goto ma bandirawo makko baba goto tum ma bandirawo makko yumma goto tum ɓeɗo kadi ɓe ronaymo amma ɓiɓɓe ɓen ɗon kam ɓen ɗon ka ronata haray ko honɗum heddi haray ko sonnajo on tigi on ronaymo no jangguiɗen noon nane ka aya e honno wiyete debbo on kanko rinɗini jiyaɗo makko on o ronay jiyaɗo makko on si o maayi walaysa fi nisai turran asaba illa allati manat bi itqi ragaba sonnaɓen ko jogi asiboto al asaba bin nafsi ko mari ɗum wo ko sonnajo rinɗinɗo jiyaɗo mum o haray fi o fannu ɗo fi ngal gandal ɗo ko gandal hanugal jangede hittungal hanangal kadi hutorede fi yo jon haqqe kala hendo haqqe muɗum ɓay yawmal qiyama no jeeya e ko tongoyta goɗɗo sonjamo kadi no gasa o ronka daɗude si o yaadi e haqqeji yimɓe ɓen ɗe jawle mo yaadi e haqqeji yimɓe no jogi jawle yimɓe tawi o jonnitano ɗum ka adnaga wallahi haray murad nun no ton haray murad no ton ko itte ka baraji makko simo mari baraji ɓuyi itte ɗon ɓe yoɓiteɓe jonniteɓe fof ɓe o ñamanno ɓen fop woni ko kan dondi o ñamirno woni no o ñamiranno yimɓe wo si tawi ko luttoy kon lutti ko naɓamo ko aljanna awa sowona ɗum haray ko ɗum defi mo yaagol ka yiide yo allahu dandu en ɗum en torki allahu subahanahu wa taala Allah waɗu en janngoɓe diina men kam faama ko ɗum waɗi o fannuɗo inchallahu miɗo foti si Allah jaɓi e ndungu ngun ɗo ɗum waɗay dars hara ko hertiɗo fi janngingol fi faraid fi no jawdi mayɗo sendirte tum ɓay ko gandal ngal tawata hay wona jannguɓe ha mutoye ɓen fof wawi jannginde fannu o fi yo jon haqqe hetto haqqe mum ɓay en wawi jonude jon haqqe mum wosen andi oɗo ko ha sabakari hani hendade ko oɗo hani hendade oɗo hana hendade ko ɗum waɗi si tawi ko jokkere enɗan sendirɗen ko heewi kon en ɓurnay mo hanano ɓurde ɗalen hannoɗo heɓude wonde okkoren mo hanano heɓude en toriki Allah subahana taala yo Allah waɗen jonitoɓe jon haqqeji ɗin haqqeji muɗum yo Allah moƴƴo e meɗen yo Allah malnu en yo Allah faamin en diina kan yo Allah hokka en timmode moƴƴere toriki Allah subahana wa taala yo Allah yafano en fatiɓe ɓen toriki Allah subahana wa taala yo Allah waɗu ardiɓe men ɓen hara ko ardiɓe moƴƴuɓe yo Allah moƴƴimɓe simo hoddirɓe moƴƴingol so hoddiraɓe moƴƴingol yo wayluɓe watta moƴƴuɓe toriki Allah taala nangitir en boneji meɗen ha a wurta e hoore meɗen ɓe tawata yurmatake allahumma hadina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.